Danas je u zgradi gradske uprave u Cernici pod predsjedavanjem gradonačelnika Ivana Prskala i dogradonačelnika Safeta Oručevića održana redovna sjednica gradske vlade. Dogovoreno je kadrovsko popunjavanje vlade do naredne sjednice, te sazivanje sjednice gradskog vijeća na kojoj bi bila potvrđena imenovanja novih članova gradske vlade. Na pomenutoj sjednici gradsko vijeće bi trebalo zauzeti jasne stavove, te od vlade i Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona zatražiti hitno donošenje zakona o pripadnosti prihoda, kantonalnoj upravi i lokalnoj samoupravi, koji su neophodni za funkcionisanje gradske uprave. Predstavnici odjela za infrastrukturu informisali su prisutne o projektima obnove infrastrukture u povratničkim naseljima na području grada Mostara, koje će finansirati USAID. Razgovarano je o intenziviranju aktivnosti na pražnjenju preostalih kuća u naselju Polje, te je s tim u vezi upućen poziv međunarodnim institucijama da ispune materijalne obaveze koje su preuzeli prilikom potpisivanja sporazuma, kako bi se pražnjenje i ovih kuća moglo što hitnije obaviti. Dogovoreno je da se na sljedećoj sjednici vlade analizira urbanistički plan grada, a posebno centralne gradske zone, te da se donese odluka o zabrani bilo kakve izgradnje i obnove objekata u centralnoj zoni bez prethodne saglasnosti gradske vlade. Gradonačelnik Prskalo i dogradonačelnik Oručević danas su u odvojenim posjetama razgovarali sa šefom ureda Američke ambasade u Mostaru, Jamesom Wolfom, o aktuelnoj situaciji u Mostaru i pomoći međunarodne zajednice u napretku procesa povratka i oživljavanju privrede na području grada Mostara.